Ibihe byiza wakoze subscribe kuri Masha TV. Turakuramukije tuguhaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho uri. Imana igweze umugisha wowe urimo gukurikirana ibiganiro wicaye uri, waba urimo kwireba kuri laptop, televiziyo, kuri telefone. Ndakubwira uko urakora ibintu byiza cyane kudusapotinga wowe nyine urimo ukireba. Rero turabashimiye cyane bakunzi ba Masha TV. Mukora ibintu byiza cyane murimo kudushigikira, turayibona mu bikorwa byose, mu kutwandikira muri comment biraboneka cyane. Turabashimiye pe, turabashimiye. Tuzakomeza dukore cyane, dukore dukomeze tubaheze ibintu byiza. Rero kuno munsi wa none ije gukora kano kantu gato cyane, abantu benshi twishimye, twanezerewe, twabibonye mu mbuga zitandukanye, ku ma stati, ku ma YouTube amwe namwe, ariko ntabwo ari yose ndibaza. Naje nashimishijwe no kugakora, ndibaza mufite amatsiko, ariko reka mbakababwira. Naje kuvuga kuri Musuhuke John Musuhuke, benshi muramuzi, ni umuramyi mwiza mu ndirimbo bavuga nka zose. Kuri uno munsi wa none ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2025, aho umugore wiwe yabashe kwibaruka umwana w'umuhungu. Byatunejeje, byaneje abantu benshi. Mwese mwagiye mubibona, ndibaza mwagiye mubibona muri mu bantu benshi. Natwe twashikaje no kuza gukora kano kantu gato, natwe twanezerewe cyane. Musuhuke aho uri, Musuhuke ntiyari hano, yari yafashe urugenzi, yari atumiwe muri Foursquare. Nabonye umushumba Bishop avuga ngo mu gihe bavuganye ngo na Musuhuke amutumira ngo ntiyari yamubwiye ko umugore we afite inda, ariko ageze iriya nyine abasha kumva amakuru meza Bishop nawe ko umugore we wa Musuhuke yibarutse umwana w'umuhungu mwiza w'ikizungereza. Nimba ari ikizungereza mwiza cyane, bashimye hariya mu ikanisa. Natwe ino twanezerewe cyane, byari ibintu byiza. None niyaza nimba bizogenda gute, uko afite inkumbu nyinshi, amatsiko, yego yabonye ku mafoto ibiki, akeneye kumwifatira wenyine. Ndumva hazasha kabisa, hazasha namwe nkuko mwamubibona, nawe ari we wozinduka umugore akabyara. Woshuha kabisa. Ari ibintu byiza cyane bikomeye. Rero ni nkuko bimeze, tumuturindire igihe azoza, muzobona ibindi bintu tuzobashikiriza. Ariko amakuru yarayo kuri zino tariki abantu benshi bishimye bikomeye. Musuhuke hari cyane. Ukomeze unezerwe kabisa. Aho uri utaramiremo no mu munezero ufite. Nuwashikino bizoba ibindi bintu, hazoba yandi matokeo kabisa. Ino turagutegereje, tuzogumaga twereka ku mafoto n'amavideo ko umwana ameze, ariko ameze neza cyane. N'umuhungu nabonye afite n'akayobe kenshi, nimba ari za telefone zisigaye zifotora ukuntu, ariko ni mwiza cyane uriya muhungu. Yewe namwe abantu murabivuga, ndaza kubereka ku mafoto yashizeho umunezero, yanditse amajambo menshi cyane. Kandi mu majambo make mu majambo Musuhuke yabashe kwandika kuri stati ye, afite umunezero urenze. Yashizeho ifoto ari kumwe n'umugore, arandika ngo turashima Imana iduhaye umwana w'umuhungu muri iki gitondo. Amakuru yanose mu gitondo kare aba yamugezeho. Ni ifoto ya mbere yashizeho. Yashizeho itariki, aravuga Mana wakoze. Kuri zino tariki arandika itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka turimo. Stati ikurikira ashiraho kandi umugore, amwandikaho mama wabanje kibasumba uragakira mubyeyi. Ashiraho udutima twa I love you.
udutima. Iyi baye ifoto ya kabiri yashizeho. Iya gatatu yanditse ngo Intore Mugisha Safiro Shalom welcome papa. Urumva ati se tumenya n'amazina yiwe, none ko yamwise amazina atatu. Intore Mugisha Safiro Shalom, abaye ane kabisa. Nimba tuzofatira kuri angahe azoyatubwira nawe, nimba azoba ari ane nyine. Intore Mugisha Safiro Shalom welcome papa. Vyakomeye n'ukuri, vyakomeye, umunezero warenze kabisa. Amwise amazina amwe neza yose ku rutonde ariho ngayo, namwe muyamenye kabisa abakunzi ba Animasha TV. Ni ngayo makuru ahari hano yanditseho. Nashotse ndeba n'amastati yandi yashizeho mudamu we, twaje amastati yashizeho umugabo Musuhuke. Umugore yashizeho itariki 9 z'ukwa gatanu 2025. Aravuga ndagushimira Mana ku kuboko kwawe tukaba tubonye umuhungu muri iki gitondo, ishimwe n'ijyawe. Amen. Yashimye kabisa, yashimye. N'iryo shime ya mbere yatanze kuri stati, abantu benshi baribonye. Nawe ya kabiri yashize umugabo wiwe arandika papa wabanje, Papa Mugisha Safiro Shalom felicitation my husband, ashiraho udutima. Iyo ni ifoto yashize ya kabiri, ashiraho Musuhuke, akaba ari nawe umugabo we babana. Ifoto ya gatatu nayanditseho welcome baby, Imana idasanzwe, turakwishimiye muryango papa, umuryango papa. Ni umuhungu kabisa, ni papa kabisa. Cyo nico nikizo foto zagiyeho z'umudamu we wa Musuhuke, yashize stati yishimye cyane, ari umunezero mwinshi udasanzwe. Ariko kadutegereze Musuhuke azarebe umuhungu ukuntu ameze, Shalom na Mugisha na Safiro n'ayandi mwayumvishe. Sasa murakoze cyane, atuma tubagezaho amakuru meza cyane.